Atongoria a Kirinyaga ni morete Minister wa Ugitiri wa Thiini Kithure Kindiki gutacukia ikinya kuri abitha umwe wa DCI uria urekwirwo kunyitanira na abitha amwe ruhonge-ini rwa migunda kwigwatira migunda wa eka 17,000 kia hinya uria ukoragwo mugunda-ini wa Ngariama gicigo bunge kia Mwea. Na rira mo Kirinyaga agutetwe South Ngariama guku ni kwandu maitu mari kana nenda na murugamo witu turenda kumwira atiriri no tore waru bandu bariko. Atongoria a kaunti ya Kirinyaga ni marutite watho wa thikũ 3 kuri Kithure Kindiki wa kuhamurithia maobitha a DCI ceceni-ini ya borithi ya Wang'uru aria merekwirwo kunyitanira na survey omwe na andu aria moete migunda kia hinya mwena wa Ngariama gicigo bunge kia Mwea. We are just giving a 3-day notice and we are telling you Joshua Arasa, dare me come to South Ngariama again. Atongoria acio matongoretio ni mubunge wa Kirinyaga Gacoki Gitari ni mekuire maabitha a borithi akiuga ati ni mateithagiriria survey ucio guthie na mbere na biashara ya ngungo cia wendia wa migunda kuria aikari makoretwo metereire marua mao mauguri kuma mwaka-ini wa 2009. Cia South Ngariama ni kuenshwa mwikari wa South Ngariama uria bero mugunda genuine no abe wandu taito yake na bau ni batore na ni batorogamite Kirinyaga county itongoretio ni gavana na tugatongoretio MCA cia Kirinyaga county. Gitari uria ni mwene kambuni ya Joe Acre Surveyor Limited iria yari na wira wa kugura githaka kia muhuro wa Ngariama augite ati surveyor ucio akoretwo akihuthira kambuni yake gutunyana migunda akiragira andu ati gutire mundu ukamuruta mugunda-ini ucio. Surveyor mwenye alipewa kandarasi ya kugawa hii shamba alikuwa engineer Gacoki Gitari na kampuni yake ya Geo Survey. Na sasa kuna masurveyor alikuwa amepea kazi na kuna wengine wamerudi kumbadilisha mipaka, kuchukua mashamba yenye ilibaki ya public na wanauza, alafu hizo pesa wanaenda kununua mashamba ya title. Kiaria hindi ya mucemanio na aikari a Ngariama ya muhuro mwena wa Gitugu Gitari augite ati surveyor uyu ni oete makiria ma eka 200 cia aikari akiruta mukana wa kwambika mururungano wona maabitha a borithi maga gutacukia ikinya. Ari mwarega kuruta andu acio within 3 days. I'll come here, we do demonstration to Ang'oe. Augite ati gutire mundu ukumagara kuma mugunda-ini wake akirira muingi uhoro wothe gukorwo uri mugitire na agathaitha thirikari maheane marua ma gwaka nigetha aikari mahote guikara mena thayu. Tumekuja kuambia wananchi hapa ni kwamba wasikue na hofu. Shamba zao lazima watapata title deeds. Riu aikari ni maiketiritana kuri atongoria a thirikari na kuri President William Ruto gukorwo akingirira cira-ini uyu na gwetha kihonia kia undu uyu. We'll take it to the presidency, we'll take it to the Ministry of Interior, tutaisukuma mpaka ifike huko. Ngiribotera Muthingi TV, njitagwo Njeri wa Ndung'u.